kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngasngoban pensyai hagi katu kat ni teli ki mat ki ba don kam halor ke jing mi kubor ki kubor hamsaya hagi ni kisgi halor ke jing long jing man hapo ka parti Indian National Congress ke jungi kapang kwa pensyai golong halor ka kubor ka belami ha katu ka step siterik jong benai Oktober jong snem ajar akwei ha ka pagladon ka news ka bami ba kandan ke jingmi ki MLA jong kongres kumba khatlai du khat sangut kawa kentup ru ya katuga video clipping kablami antu kabala yalam baklai ka babun kinong yalam jong ka parti ki rupat ba kinong kersan ki jong apo konferensi bagari boy district rokawi kai ka bangado dan man pensai kolong ba ki kubor ki long ki bom don nongrim nagaliang jong ngam don jing tmu ru em ban ino ya ka parti kongres ngalajop aga parti kongres nganang yaine aga parti kongres bat nginang yaidon hi bat kinong kersan bat kinong trei jungi hapo jong ka nongpo unusi bat kribo district Borokowe baling kuat pensai gani namar hadin ngi jingmi jong tu ka kubor hamsaya kabala wara aga kom perkhat kaba penprai ki jingmut ki jing perkhat jong ki pat ba jong kinong kersan ki jungi baling isim ya gane ke kabu ban pensai lang bagi la thai kupor kalong ba nagaliang jong ngai ngan yai ne scam bat ka kongres parti kamdon kono jing tmu ban ino ki nong kersan ki jungi ki nong yalam ki jungi ki soba ban nom ngek ki kubor hamsaya tat ndan la yo jing petisha ki pabiang bat ha ju kapor ha jing ya lenti ki jungi ha ka parti ki jungi ngasko ban kentu ya ki wei ki para nongtre ya ki MLA ki MDC ki jungi bangin ya teli hag jelong ka wei hag parti kongres ko jungi hag jalla jungi para ko wei mar kumbala ban sutu menta gadon ki jing kpi lenti ya ka parti kongres ko jungi ngasngo ban kentu ya ki wei ki perlok nang mi kman ya ki nongtre ya po ki district ki block ki unit beper gini ya ini scam ni kum ginong elam ki jong pi paro yedan hasenda bat ngi kulas kemro banginang ya trei saprang sakmat na kom daki isu ki ba kongsan jong ki pat ba apo ka temri boy apo ka nongpo prensi ba ka jelah ba ko we to sajisin nas koban pensai ba kamdon ga bukum kata ban ino ay parti kongres balik penyeso segi we pat ki political party tingi dang ya ine a parti kongres ban trei na kom daki isu jong ki babun ki balang ki pat ba khamtam ha ka bukum kene ka por kabangidon hakmat banyak keren nak mendaki isu kum ki borda kadi ke parti kabaya kabahe kabalarung haman lagi snong hapo gari India bi ke jongi kabaladon haman lagi state jadi nak takadau ya kata jingi per jingmut ki differences ki badon kila abandon ki bukum kita hande gini di kam kami penbe hapo ke parti within the four walls of the party kiri kam ying jong parti ke jongi tiki differences kila abandon tenre kumba filai lembaga la thai kubor kini kendias ba ka parti ke jungi ladep ban penbe kini nadu na Delhi bagi pro armut kini leader ke jungi iba Vincent Pala kum presiden Dr. Mukul Sangma kum leader apo ka CLP ke jungi kini ke armut ki leader ki bahakamat ke don ke jingi teli begini trilang ba ngi scam ba ka parti ke jungi ngini jing job pro online teli ki by election